Usa ka adlaw, naitawong di mo kaon og baboy. Pero gigutom na kay siya og nisod siya og usa ka kan-anan. Zile zile, zile zile yo alergyal mile mile, mile mile. Unsa ni dong? Sinugbang baboy. Zile zile, zile zile yo alergyal mile mile, mile mile. Di ko ana dong. Kani dong? Linat ang baboy. Di ko ana. Kani dong? Humba. Kana tagay kog usa. Zile zile, zile zile yo alergyal mile mile, mile mile. Pag human niyag kaon, ningon siya. Lami lagi ning humba dong. Unsa ni? Baka? Baboy na, boss. Ha? Gitagaan ko ni og baboy. Di ra ba ko pwede mo ka og baboy? Ay, hala boss. Pasensya kayo kanang sige, libre na lang na boss. Ama ba? Punigo sa.